ni mu myaka 30 ibingibi bizaba. So mu myaka 30 iri imbere amarobo ashobora gutangira kuryamana n'abantu. So amarobo cyangwa izi robots asanzwe akoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo ibyo gucunga umutekano n'ibintu mu makompanyi akomeye, ariko abashakashatsi bagaragaje ko mu myaka iri imbere ashobora gutangira gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu. So raporo ya Bondara yashyizwe hanze n'umushakashatsi w'umwongereza Dr. Ran Pearson igaragaza ko mu mwaka wa 2050 amarobo azaba akozwe mu buryo butuma abantu bashumadukira kuryamana nayo ndetse bakayiyumvamo kurusha abantu basanzwe. Ngo ntumbaza abantu basanzwe icyo bari gukora. So uwo bita Dr. Ran Pearson wavumbuye ubu buryo bushya atangaza ko bushobora gutangira